inhlitiyo yami imancebanceba. La kuhlala khona Thando imancebanceba. Hawu gogo Inhlitiyo labantwana. yami. Asume kuhlabelani ngoMatelisizi ungathi mina sengifile. Ngibe ngikhona ngiphila. Awusamane nje uhlabele noma sethi ngomate kholwa nje kuhlathimilo somtipa. Hawu tana abafana nabo bomakawugawu. Ye Solomon. Ucabanga ukuthi yini la ngimnanzi khona njengawe mina? Ngikuphi la ngimnanzi khona? Ngobe ngimunye uzuqu ngawe mina. Labanye bogogo, labanye bafati la ngaphandle baphila kangcono, baphila kahle. Bayanikethwa imali, i-girls friend allowance. Mani ke mngami, lenguthandako nekufunda. Man Solomon, ngisho mina abantu bafati mbamba bangena emasaluni bayalungisa. Nathi tinwele tyabo tiyakhemethela tingalo. Emlonyeni buka njani mina? Ngathi sithenze sakho la ubuyele emasimini ukhipha la ibhudzeni umlomo angiruchi. Lenguthanda mngami ngekufunda ngiqinisile na. Lalela Solomon, mina lengifuna kuwe ukuthi ubonginika wena imali, hayi kuthanda kufunza unginike imali. Ngizowuthenga abo perfume, ngithenge nani nani. Nginukele lengibe salukati lesisethintheni lesinuka kahle. Ngigqoka bonaku lokho ama secret socks abantu bangibone ukuthi ngifaka ama secret socks ngisethintheni. Salukati sami ngiqinisile ngithi lenguthanda ngekufunda. Uthanda yini lengiyifundzile kuwe ke Solomon? Yini lo ngathi uyakuthanda ngekufunda wena? Lenguthanda ngekufunda phela mngami sithi singisi. Ladies first. Akukale wena unginike mina imkhulusi allowance. Ngizobona ukuthi ke uyaniketwana. Uyathandwana. Finish and clear. Hawu uNkulunkulu wami. Hambi. Solomon vele umuntu la ekwahluphe kwagana nje lijuda lodwa naye. Awungafuni ngidakushiya.